Ni amakuru twongeye kugarukana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri kugaragara ko noneho uyu mutwe wa makumyabiri na gatatu waba ugiye gufata kwigarurira cyangwa se waba ugiye kongera kugaruka mu isura wari ufite ukinjira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda batitizwa n'uyu mutwe wa makumyabiri na gatatu, ariko ubu ngubu ku mirongo y'urugamba ikiri kuvugwa ni uko abarwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa cyangwa se FARDC ikomeje kugenda igaragaza imbaraga zidasanzwe ku mirongo y'urugamba, nyuma y'uko abasirikare b'Ababiligi bamanutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha iki gihugu cya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kuba yagenda agaba ibirombe bimwe na bimwe bigiye bitandukanye birimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye by'umwihariko munsi y'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse byagaragaye Evariste Ndayishimiye yitanga bikomeye cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo nawe abone ubutunzi yazamura muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo amazahabu ndetse n'andi mabuye agiye atandukanye y'agaciro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo murabizi abatari bakeya b'ama makumyabiri na gatatu bakomeje kwicwa n'inyeshyamba za Wazalendo. Izi nyeshyamba za Wazalendo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ndetse zizirana n'uyu mutwe wa makumyabiri na gatatu wateye kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce tugiye dutandukanye twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makumyabiri na gatatu yamaze kugenda yamburwa n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse afatanyije FARDC, FDNB ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye barwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, bamaze gutangaza yuko rwose makumyabiri na gatatu igiye kuba yakwirukanwa by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru, Goma ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye bamaze kugenda bigaruriza. Uduce tugera kuri 12 twamaze kuba twakamburwa n'inyeshyamba za makumyabiri na gatatu. Izi nyeshyamba zari zimaze kwandika amateka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse zikagaragaza uburyo ziri kurwanira kwishyira kwizana kwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko izi nyeshyamba zavuze yuko rwose ari akarengane gakomeye cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko hagaragaye abaturage b'abanyamulenge cyangwa se abavuga ikinyarwanda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashyiraho itegeko ryo kuba bakicwa. Ibyo ngibyo rero isi yose yamaze kuba yabibona ndetse ikomeza kugenda iburira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko iki gihugu kiri kugenda kizana umutekano mukeya, ndetse bitewe n'uko leta irimo kuyobora nabi, nyuma y'uko rero bamaze kugenda bashyiraho igihano cy'urupfu ku bantu bose bavuga ikinyarwanda muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo rero byatumye makumyabiri na gatatu iva mu mashyamba aho yiberaga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse iza kwinjira mu mujyi igiye itandukanye, ndetse biza kurangiramo makumyabiri na gatatu imaze kugenda ifata uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivuga yuko iri gutabara abaturage b'inzirakarengane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bwo n'abanyamulenge, by'umwihariko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwicwa cyane na leta y'Kinshasa, dore ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yari yaramaze gutanga itegeko ndetse agashyiraho itangazo rivuga yuko nta kabuza uyu muperezida agomba guhita yicwa byemewe n'amategeko. Bakavuga yuko noneho uyu muperezida agomba gushyiraho, yamaze gushyiraho itegeko by'umwihariko avuga yuko rwose nta kabuza aba baturage batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bavuga ikinyamulenge, bagomba guhita bicwa byoroshye cyane ndetse byihuse kuko bubangamiye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero ngo byateye motivasiyo ikomeye cyane inyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu, bitewe n'uko rwose ngo zaje gutabara abaturage. Hari abaturage bamwe na bamwe bagaragaye bishimira inyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu ndetse bakavuga yuko rwose bazishyigikiye mu gukomeza kugenda babohora igihugu, bakagenda bagarura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Amashusho yaragaragaye ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bagaragaye bishimira cyane izi nyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu cyangwa se umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nivuga umutwe w'iterabwoba nawe arahita yumva makumyabiri na gatatu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba rero z'ama makumyabiri na gatatu zamaze kugenda zamurwa uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, ndetse abatari bake b'izi nyeshyamba b'ama makumyabiri na gatatu bamaze gufatwa cyane no ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Uduce tugera kuri 12 makumyabiri na gatatu yari imaze kwigaruriza nyuma y'amezi 3 yari ashize yerekeje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa makumyabiri na gatatu wari uvuye mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko byaje kudangira amahanga yose abonye umutwe wa makumyabiri na gatatu umuvuduko wari ufite ndetse mu buryo bwo
kubohora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biza kurangira amahanga yose avuze ko rwose igihugu cy'u Rwanda kiri mu ntandaro y'ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yazengurutse isi yose agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari igituranyi kibi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kakubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakuza gukanda subscribe ugafungura inzogera cyangwa se icyo bita sabona, warangiza ugakanda like ugakora icyo bita share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bigiye bageraho 5/5. Ariko nawe wamaze kubikora uri uw'agaciro ndetse uri n'amahirwe kuri twebwe. Iyi ni politiki na diplomasi biri kuvugirwa ku Ntebe TV. Nimba ari ubwa mbere uhageze ndakuza gukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabona mu rurimi rw'igifaransa, warangiza ugakanda like ugakora icyo bita share ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubona notification mu gihe tugishyiraho video ku Ntebe TV. Ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo ni agahuma mu mwuga k'inyeshyamba z'ama23 zamaze kujya imbere y'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikavuga yuko rwose ziteguye kurwana n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ni nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yari yamaze kugenda ashyiraho ibihano bigiye bikakaye kuri uyu mutwe wa M23, akavuga yuko kabone ko n'ubundi ibiganiro byari kubera muri Qatar i Doha bitagira icyo bitanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 n'ubundi izamashwa amasasu, dore ko ibisasu ndetse n'imbunda zihambaye zamaze kumanuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziturutse mu gihugu cy'Ububiligi. Wakoze kubana nanjye mu makuru y'ingenzi agezweho. Nimba ari ubwa mbere wageze nakaza gukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabona mu rurimi rw'igifaransa, warangiza ukikomereza.